Muache, don't be confused. Enti yadase, emrani adajia, bribia munya ede emaye. The other one of the one crata no ha. Online stories and also ewaha. O my hino kwabna santen so ejana na so ewaha. Now ye na ye as see. So won't ya eba bebo mu. Na Shannon so say ye really say na good ye mon samba Professor E.K. Wallace ede beba. Na fe ya ko akwa share health tips. Na watching so prostate cancer who komo ena ye die. Iti ya Shannon so pa me money teach you mo prostate no bo ho ban ti na di ko sini fiada. Simenum ebedi san komo no sister Sandy be a guy and so aye krado e de ahosefe no ebebre ye asemi di kan wo ho interviews ahodo ho na fem person mo no so ahyase mini abema mu a gina na so ha be me na anopa uga guy na ba me moache makosia ayi Adom focus na mesua nkrani yesisi ti ama me na makukudu no so person nkoma me no di nyina no me ne oni no nkran kasema problem bi eni o person me no di no Adom kasema problem bi eni o afo person me no di no me ankasa ma hafo kasema problem bi eni o onyame Adom yesua kasa hodo se de be boy nti ene si ma start Chinese classes also French in the maybe yeah rekeka so person be a French class we mu nyina kasa na wasua ka wo de na ho no de metwen meje wa akiri wan san na mehu say bia you okay me wa ba from me can say ya do they don't worry me do the you kwa bontin a kire me kasa ni nyina abi asem kase na ti na wa ba do pembe sirie de man ye fe na say de imum abusua eye Ghana abusua no ere aho ene ye ma me Teresa kufo onyame Adom anka saa ne sese ye titititi if you know ediowotwe num ediokono eno de oyɛ de hye yerebe ho mapayi de mo hwɛ ne bra ne somo abesom ono na busua ne oman Ghana ne ma o kasa aseda na de manyame sɛ animunyam hye kɛse sei ɔde bɛdom Ghana ene that bre no bro ha for mine ene ye president former president J Kufuor sebi obi free mu a wodi ohakra na still otise nipa ana etu afiri nipa duanim ntenya adwuma keto titiri ye former president tie kasa nyina de ka nyina ne se rade mfa ne kra ne hokani mama Teresa onfarensi no ma ye papa J Kufuor sa brewe ahoden stronko vizo ma yonko fa na tra over 40 years this year be I think 58 years marriage ade we no untimi nka se sebi okoni mfie nimdie but there will be a big gap tokuru kese pa bedawo sa tokuru ne nyame mfile ma president J Kufuor na onhyenede na emansu ja wachi na nanu nyina no omonye ba ko sabri na mfa munyam se fata enkata ya ma me Teresa echi kama ono ankasa de oka first lead dia ese otum se bibia ye kama abusua ya koso nkopa Ghana nyina so ye hyede na afeso enkan kransensem ne nyoma ede kire abusua ne our former president John Ejekun Kufuor. On that note ye kwaye nim if we say ye wie de onyame ne hihye mu waye ene ya te asefo no so no ede na ye ma ye ho it's very important nti oti se na no da we na asia na obusa ho se ye wo ana odofo bi a nke ho asem be kwa kuki se nti nipa no de bia da meka onyame de da fem wo a emu nyoma nyina no odosronko ahweyi anamontu papa se oni nipa ntembetimi atenase yi na afi wa ya adwumaden so aboa wa ho ne o man ne bia wa pia free bia na obusua it's very important nti ye keka ko ibusome foforo ne asimi na second October second timi ne de bia de American nyina so onyame bless you obia onyame ahyira obia but ade ba ko onyame pese yankase ye on our own ene de afia man kweka ya pomuden ho nkomo ehia ya pomuden ho nkomo ehia papa so obetete onyoma bebre so na o de say asika na wura wa pomuden mu a make a chiro ebia times 2 of yema ame radiator nsa friend sabre yema ya pomuden ho so ehia yen titru nkomo a obedi ne osmo kane na nese nka odu 40 a minim de doctor for na no mbeka de ene de 35 ne 30 na eti kofo prostrate nti meje de sie nyina beta yaso na eti a ne ka se gibre na ye nipadua ne mu hwehwemu gibre
obi an shenda so ba pomudin de yesi gibre because mo na mo ka kire say si ehu ni ntem a mutimi so anu ntem de mayen ti mesrew bosome fufure October November December January February March April May June into any day October November December onyame de be cheyen so unim so say October you see kokorama etom manufum ho e memi dey no ene meme mu ka say all the ma quantity ye it one dey ente bi osmosis ho dey ma give me ambassador e ho kra dey me free me yiri so wi a me call other areas a omo use me more adwuma na me osmosis me mo trinko obetimi de won kani aba a professional job. You don't abuse and you don't take advantage. You walk cram some pija some different pija to hey. Different pija. I no so yan kai yo kokrom eto no fo mu ntino. But what dey na ha. Na no so dey eho enkobo no ebebro. Ai mo ye hu ban yie. Entwen manofo no kuro no ma. Kwabna hu no fo no bia hu. As if I'm not real, young lady be a last a year or two ago. O free eating one a baha or be pemwa. Not only the old tear, as I said, from baby no yen blame me upon my phone, baby or shas, you know, because no, I offer for whom be bisa. But I said, no more, no, don't worry, I'm say, I warn more, I dear be a bay, and sa. By the time, the ban who saw or call baby, yet test and coherent. Not just say no phone, I you crew patcha. That's what no quite if I'm Adom na delay ebia pomudin for na futu ni na account ne to sin kakra ebi nim de omo kokra prayer camp ane ano so prayer camp ano ko prayer camp if you obekọ no onipa no wo how not prayer camp so at senti when dey mesrem ya sibusumi we mu de I bet say dey dwa awasum no prostate and breast cancer. Ye be ya hu dede saa enu kwa say na atwama bosum so de bi adameka nemom edu saa ne bosum nim dia ye pegya da obonum se de be ya ye nyina enu ama ye maame nom ye renom ye mpranom ye be draw your attention enu ama nom so bi na na ye se mema nyina na ye ne ye kon pepepe minim obi wo northern region be ma ye ne kasai no no de on say no fo ne nsu ne nti ube you ani wo ho kra because a flat nti wo hu say bibi dem wa dwen koso say o because ye nim say man na wo breast cancer but ya na mema no so makoma ku bi etanya bi ya ma no kama ketu say bank ketu wo mu yi ne cute bi free ho ma ba e cha na afia beda ne cancer no do no de e be ba beda ho adekoro no ba o cha sa e cha na afia ayekokram na wa anya careful a enne be wie na de wo ko se na spread e ko other organs no because na sem kra no be mu akoma no aba form say breo abna yare yo hey yare ya papa kraje ko de ko enim kama obi anju fan bo enye wasem eye twaso esi ma do atojo de obo ka tem de bre mai ho kwai ana ye de ebro no 37 ha ye nko mumwa apart from muni to akade ye de ye nema bebre no dinos one time papa ndu kolebu status no 37 dinos oh they say come mo then si kasam ye boabo ye wo be kolebu di so wo ti ha na wo hu obi kura de anya kura chip compound kura nko obi die na si form si health center kura nko yi nti no ho mpo de omo no ya ta boabo si form do so wo say ye boa pa de ya kase no so and dia wo painting na your problem ti omo akade painting akade na akesi escafone betimi apek ukra ba ukra betimi edi yanko ekire kakra edi na kuro bi na menka wo de opa mie phone line no bi nka na health center nkyerɛ omunyo nkoyi kwa kura wo de ko hospital ho no me hospital health center ho kura no e problem ti mapping for wo nkrofo ka mu na wo kan kura te say na wo te ayi kwan bone eso aka na ye ogbumburum wo bedru ho wan pon wa akura no ibu ana se wo anso wo problem waka we dia ma membo pose for abaso ye before in here onim walk young girl be Saturday ya wo kwa so I mean who be daba pose for the ye mo fanche me you know minim how mo detect that girl no as a autism they had to tell nyami shrawo na refi omo e wo him abro no na e dey adam so baby hey if I was shocked I say wow police for no my sharp sana ka mu ja no ho a oba ho because I want to come with say the toilet do
Tu ya pom se enkonko pupu tena ho ntese ahwe abeyi akura na to ya papa na ya moto a bokosa awo no mo kan kasa no se nyame ten ne niam mo afọ mu just 1 month pa na abehu sa kasa no bokosa like awo it's not boko se de ya nso ne se ye mu dodo na ayi ufa sofo kwa chia PR multimedia onko jina ne ho kani bra akwada no eba o de busa padu wow so serious mu na oba na go through process na wie na wo betu oba oyire no wo bada from say sam na onanam so ko sa wo bi dentia enra woni zani awo so first time abrantie bi afa no wanyem na yire na atum se show no ntie bi da na se wo hunu experience ni bi da na ne kasa atum so aye ha wo so oba no woni di eduan kana no wo fe bibia na ebo no na mse papa afa no wa test ade na nya botre sa no obeye but say yet raso a atum so bu ha nsuo kura kana no obefe just obefesa ono san de say de ko hospital because I take advantage me man no bi nso sa abrewe no ne abuse man verbally with what DNA enko na wo je wa nyima na sanka ba ku bia oba no mum na frɛ hwɛ kwabena no ye anemia in pregnancy oba wonyima omoja aso ate oba de wonyim a wo se umoja no koso kakra because nipa foforo bedam a de wo twe bi efiri mu oba bi frɛ ni moja 5 fom kura say even normal wonyim kura no ani kwa blood level 5 oba pen for 3 months the blood level 5 okọ hospital ya ka kire nse ese ye twe moja ma no ne ade ni kunu no se woni bi enti oba no anye ene wa ba fie na owo first wawo dada ene wasa anyim enti se oye abedru eno de fine eye but still 5 e wo fom enti mema ni bi je say de wo kire no aduane kura no je say ade na motesa ye subanyo ye problem odidi kwa no sa tata no aduane ku de wonyima aduane wo fie na wudie kwabno ha 5 no senye nyame ne kura no 5 no eye nyame ne kura sa abai wo no pese o living ti no kura but 5 de bedofo so wonyim na yese umoja wo fom a enu a ye de mamomo nom ye hyeda ma omoja duro bi mo nom o oya no obeto ahyempa ase no wasa akọ bosumi akọ no wasa akọ no wasa akọ de no wasa ase wo ye obi bedofo ewo bebre akoso wo nyi nsemu no ebi eye ye yankasa dada obi mesra wo ba pemfo wani su bidio e na oda ho o kom na de o enya no ma mesra wo ko hospital de be kan tie na mo aye nyina kwabna before wo de papers yi bebe na no memenda oh Ghana for kire odoma no bro adwene ne ntiase so kola party adofo mu bi nso ba bebusa wase koyi pa o ma hwe ono o ma hu kola party asajai obawo ananyesa ne kan obawo o kwabna nkrofo do ye tisi ebe tina so na ya mi hira mu nyina ba colors ni nyina bi ba mi green way enkrai your future abedu colors ni obi ensi ho na e color de he e say red o say omo so buy me am say colors ni obi abai even orange cry ya na de na ni yellow e buy enso omo buy wow omo nyina bi for so pepe bi hire de buy white for me say colors ni nyina buy ya mi hira mu nyina ba ko mpaye pa ye bone say afida be kwasa beto ye bi me ende mo hu man wo so bra wo de ne French ne na ga dangbe be ba ne enu just say ya na de ache o de no so beto aso enti ya da mo say oh o de enu achire ye be ka na achire I say oh how anyway it's about what to do the overcratem the bring my hokwan just briefly Ghanaian Times komo bi atina mo fanche ankoyi enti ne ye awo no but ye hwese sanity and sanity atudwa. The Ghanaian Times, stop impeding judges' work. Justice Dochetu chiefs. Ahemfo ajaji fu dia asema de bia damuri dwan to akono se David Emunya na mmoama element mi nkoso. Info yi ni kase pa yira afanya maka wa ya de o. Second ECOWAS parliamentary seminar wasade aba eye Ghana de akoni ne mpesua so wa ya de pa. Na do so akokase wase o se ye hwe ne mbu ni pa bam sa ni pa amanyo payim form so o se bere ne so a o se Mr. Extension libre mano. Osenya de papa anado o de extension no pro o de ndc nti kwa na oko nti e da se na futu pay daily guide say we've not bribed Kenya Japan for VIP era so time na so oh okay so you be da se nsema ho do nyina do na MPP Kenya Japan
and ye maame Teresa Kufo ho nsɛm na ɔmo ka nti ye da ase bibi obi bibi eni ho ye kɔ na agudie mu nsɛm Professor EK Wallace de atoa so ye wi a tidbits and as a health tips no so ebe toa so kɔ so ahwɛ